da ti kažem, Epikure, prijatelju moj, nakon one djavolske hovitnice izgleda da sve životinje poludile za prognozama i kladionicom. Majku im nju. Nostradamus kokoš, ti si car. Ti odlučuješ o svemu i to je čar. I to je čar, i to je čar. Kad biraš bijelu zdjelu, propada golman zaks. Kad iz desne zobaš, propada Evropska unija i naš faks. I naš faks, i naš faks. Ti si nepogrešiva, ti si kraj. Samo budale misle da ne mogu živjeti kako ti odrediš. Ti si snažna kao maj. Nostradamus kokoš, ti vladaš svemirom. Nostradamus kokoš, ti si strah i trepet kad predvidiš HDZ. Postaje strankom časno. Šuti već jednom, šuti! Tu đubra jedno, kako se osuđuješ tu? Vrijeđat nas! Ajde! Poštene ljude! Dobar dan. Dobar dan. Kakvi si ti to, farmer? Jesi ti ovdje glavni ili Nostradamus kokoš glavna? Ja sam ovdje glavni farmer. Nostradamus kokoš je glavna za proricanje sudbine. Mašala, koji odgovor. Daj da ti kokoš gospodari tvojim životom. Odraslom čovjeku. Ja. Pa nije ta kokoš onaj svisac koji petiđa kraj zime. Što Nostradamus kokoš odluči, odluči. Pa kako je to predviđanje bilo? A naša pobjeda, naš pehar? Ha, čujte, takva je bila situacija. Čuj, ti si izjednačio one sjemenke. Ja sam jučer to sjemenke dao više na naše prigorje. Ti si to izjednačio. Da tak Nostradamus kokoš neovisna, ona bi svejedno proricala, bez obzira da li ima 100 sjemenki ili jedna sjemenka. Pogledaj, ti kaže. Ja sam izjednačio broj sjemenki i to je točno. Ne može Nostradamus kokoš da bude zavedena. Razumiješ? Pa miješaš se u rad našeg kluba. Mi smo računali na tu pobjedu, mi imamo ekipu sutra koja neće da igra zato jer s tim miješao sjemenke. Šta da mi uzmemo nekakvu glistu i kažemo to je glista koja govori da ovaj najlošiji farmer na svijetu. To je Nostradamus glista, a? Nostradamus kokoš je odlučila. Doviđenja. Još od pamtivijeka ljudi su se pitali što nosi budućnost. Znati što će se dogoditi privlačilo i poticalo ljudsku maštu. Ne samo trgovaca, političara i filozofa, već i običnih ljudi. Još u antičkom svijetu postojala su razna proročišta, mjesta na kojima su svećenici uz nagradu objavljivali volju sudbine i davali tražene savjete puku. Proricalo se po šuštanju lišća, žuborenju vrela, snovima, a u čuvenom Apolonovu proročištu Delfima i po riječima koje je Pitija izgovarala u transu. Većina njihovih prognoza bila je međutim onoliko precizna koliko i prosječna vremenska prognoza. Sada se međutim pojavio novi fenomen, Nostradamus kokoš. Ta neobična pernata proročica do sada je prognozirala ishode 50 utakmica i sve su prognoze bile točne. Prije su se ljudi smijali, no sada se sve manje smiju njenoj neobjašnjivoj nepogrešivosti. A njen vlasnik, farmer Mohor, mudro šuti o svemu. Radi li se doista o neobičnom fenomenu? Time ćemo se pozabaviti večeras i ovdje, na rubu znanosti. Dobro večer. Željko Ivanović je filozof, prirodoslovac, autor nekoliko knjiga o neobičnim fenomenima i prava osoba za nekoliko pitanja o temi koja nas večeras zanima. Jesu li ikad u povijesti zabilježene pojave životinja koje imaju sposobnost proricanja? Ne nužno kokoši, slonovi, mazge, mravi, zrikavci, skakavci.
Evo, Nostradamus kokoš je jedan zanimljiv primjer sociološko-ekonomskog fenomena sa jednog filozofskog stajališta. Znači, moramo poput Hegela upotrijebiti interdisciplinarni pristup kako bi objasnili njenu društvenu privlačnost. Kao što je Paul Dirac pa govorio o principima kvantne mehanike, tako mi moramo govoriti o principima kvantnog društva. Objasnili to što Nostradamus... Stop, dostavite emisiju. Stop, kraj, Fajrund, stop, izvolite kraj. Neću više Nostradamus kokoš govoriti. Dosta je više o njoj, dovoljno mi ta Nostradamus kokoš. Morate se demistificirati već jednom. Izvolite, gospodin Mišak, izvolite, Dobre. pola sata. Na kavu izvolite, da, ne morate ići. Pola sata na kavu izvolite, vi gospodin Ivanović, izvolite pola sata na sladoled i gotovo. Možete filozofirati ne drugo. A vi, dragi gledatelji, ta Nostradamus kokoš, dosta već više s njom. Fajrund, ona je laž. Idite na spavanje, laku noć. Nostradamus kokoš vlada svijetom. Ne, maki to, sad će Epiku doći. Ljudi, znate već možda jednu pjesmu, tražim već godinama. Mislim da je neka iz 80. godine, nešto da je kao Zodijak ili Brainiac, nešto kao Zodijak, oh Zodijak. Zodijak. Niste čuli, ja? Ah, dobro, ništa. Ono, Levdane, sjećaš se ono kad smo gledali Himena i Širu, onu seriju? Ili da je, ko je bio ono jači? Hordak ili Skeletor? Ma Skeletor je jači, pa on ima magiju. Ma Hordak je jači. Skeletor je neki provincijalni pašalić, ko uopće nema pojma kako doći na vlast. Hordak je gospodar cijele planete. Naravno da je Hordak jači. Pa Skeletor ni ne želi cijelu planetu posvojiti. Ma pustite vi to, sutra ćemo ju onako izgubiti. Ma pusti ti tu tako zvanu Nostradamus kokoš. Ja nisam vegetarijanac, ja već napravio juhu od nje. Trebali ste odmah otići do tog farmera i reći mu da njegova kokoš ne predviđa našu utakmicu. I Hodak i Skeletor su oboje slabiji od Nostradamus kokoša. Vjerovati u sudbinu čvrsto je najgora vrsta ropstva. Jer nikad ne znaš kak ti neko nepoznati tjerin visi za vratom i od njega strepiš dan i noć. Ma Skeletor je jači. Lebdane, evo ti tekući nikotin pod lebdi. Ajde. Daj ga vamo. Majko mu njegu i nikotina i svega. Od ovog stresa, od te kokoši glupe, pijem po 10 litri na dan. Jučer popio 10 litara. Uvatilo me pišat, otišao na javni WC, bio unutra jedno 2 ure. Ljudi navalilo, udaralo, van me htjeli bacit. Ja rekao, ljudi, Boga mu, pa ne može taj nikotin, treba to ispišat. A ne razumijem oni kako je to nagrižajuća otopina. Ja sam krenuo, vidim školjku uništilo do kraja, ostala rupetna, htjeli me tamo tužit kao ja uništio javnu imovinu. Nikotina i svega. Kako nam je cijelu godinu propastila ta kokošasta juda. Skroz sam živčan, stalno sam pod stresom. Eto vidiš, rekla sam vam. Ipak sam bila u pravu. Ma, Niste da, trebali tu kokoš pustiti da predviđa naše utakmice.
Ali možemo još pobijediti. Jel da? Ali gotovo je. Gotovo je. Sgleda ono kad je He-Man jednom došao i... Ne sada! Lebdane! Ma, možemo još pobijediti, možemo. Može se još. Epikure, sutra je utakmica, a Kokoš je predvidio da ćemo izgubiti. Šta da radimo? Lebdane, imam ideju. Kaži. Od mala, ej, dođi. Šta je ovo? Opet vi, oklento vas. Došli smo tužiti tvoju farmu zbog pronevjere. Dajte, stanite. Dajte, samo isključite tu kameru, sve ću vam objasniti. Ajde, spustite to. Gospodine farmer, mi želimo čuti neke odgovore. Ma sve ću vam objasniti. Da isključi tu kameru samo. Isključeno je. Recite, šta je bilo? Ma ta vam Nostradamus kokoš nema nikakve veze. Ne morate se uopće bojati za vašu utakmicu. Razumijete? A jel, kako to misliš? Je li sigurno više ne snimate? Evo, sad ću ja odložiti, malo mi se umorila ruka, da ostavim tude. Evo. Reci, šta si htio reći onda? Znate onu hobotnicu koja je prije nekog vremena predviđala one rezultate nogometnih utakmica? Kako ne? Pa ta ideja je došla jednom našem lokalnom tajkunu, banditiću, pa on je kao nešto htio da na taj način zaradi, slomi moral igračima, a na kladionici okrene lovu. Razumiješ? Prijatelji moj... Čovjek je uložio 100.000 eura u 100 životinja i nekako je slučajno ispalo da je moja kokoš pogodila. Sad je oni guraju u medije. Jeli, a što svijetli ono crveno svjetlo? Ma ne snima se više kamera, samo se pusti. Puni se baterija kamera, reći šta si htio reći? Pričaj. Šta si htio reći? Onda ljudi pomisle da je kokoš vidovita. Izgube odustajanje. Ovaj uzme lovu na kladionici, što ti smiješ? Što je smiješno? Ma sjećam se nekog vica, Ma pusti sad, vidi čovjek nam objašnjava da ćemo ga tu ili nećemo. Reci do kraja, ne bazi se na me. Eto što si ti kazao. Znači, taj banditić je kriv, a? A ta vam Nostradamus kokoš nema nikakve veze. Ne morate se uopće... Eto, jeste sad vidjeli ono. Šta sad? Ma idemo mi pobjediti, šta kokoš Tako laže, je. idemo. Ma tako je, čuje! Evo, pobjedili smo! Ajmo sad diže 5 gajni prije, ajde! Sad je onaj razotkriven farmer i njegova Nostradamus kokoš je demistificirana i lijepo sada banditić ne može više da prognozira ništa. Jednom sad može ta Nostradamus kokoš prognozirati koliko će sjemenki jest. Jednom me još muči ona pjesma, ne znam kako bi se mogla zvat. Ne znam naslov te pjesme, a čuo sam ju već, godinama ju slušam. Godinama ju tražim. Ide nešto kao Brainiac ili Zodiac. Zodiac, oh Zodiac. Šuti! Prestani već jednom s tom kokoši! Može! Stijelu propada golman Šajs, kad iz desne... Fišter, toš!